Kuringana na ofitha wa utuiria wa umaramari Laikipia ya irathiro Jacob Muriithi, marahofanirie mundu murume uyu thutha wa gukunyirwo ni muheani wa motungata nduka-ini iria arageragia kuiga mbeca ici thutha wake kugundura ni cia mathara. Iko mtu alikuwa na fake currency notes, hizi noti mpya ambazo alikuwa ameenda kwa one of the shops ya M-Pesa around Hospital Road. Alikuwa atakuwa kwa M-Pesa. Mbeca ici cirarĩ cia noti cia 500 na 1000 na kiria kirerikana gutuma uria uraciamukagira kugia na nganja ni gukorwo ciothe cirarĩ na namba cihanaine. Tumeshika yule mtu alikuwa na hizo notes na ataenda kotini na tunaendelea na uchunguzi kujua mahali hizo pesa zimetoka. The difference. Yeah. You can feel it. There is a big difference. Yes. Mundu murume uyu uranyitikanire na mbeca ici ni areregererwo gukinywo igoti-ini riri muingi uritio gukorwo wi maitho riria marahuthira mbeca ici njeru kuona turia nime ni twambiriirie gukungia wara wa gwithondekera cia mathara. Handu-ini ha Inooro TV, Rĩtwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi. Unasikia kitu. Hata kwa hizi manoti